जोजलपा जी सुरेश प्रधान सछौ फरक अभिव्यक्ति या ठाउँ या संस्करणले जी बाख बुन्ता वेजना दके नापा बाख बनेको होता बिउली सछौ फरक अभिव्यक्ति या पास बुन्ता यको सुबाय दियाजना जी दके नापा जो नापाको बाख बने पुस्तान्तरण जो बाख छ अथवा शीर्षक पुस्तान्तरण सोम मचा खचाए माबु निम म्या छमका आर्थिक रूपमा यक्को सम्पन्न मक्साना मगा मचाया उली चिउता क्यामवा थवे परम्परागत व्यवसायता आधुनिकीकरण यागो कुतले लगनशील नाप समाज धस्वयागो आधारता न्याकाचन सोम मस्ते ई पाको चला बाजाउंगु बैस थेंका इमी अजाजी जिगो छेपी मिचकेको आसव लालसा कया छजा चासोलन म्यापी निम बिया छे सिदल नाप कायन ई पाको चला म्यापिनीको खयमन्त कतय छे बिया छेपी कान ई पाको चाका उच्च शिक्षा हो प्रविधि हासिल या निम्ति धका विदेशे भौनप जनावमा झिदमयता न बने गागो सुचावला न देशे ल्याएको भल्सा बिहाला ज्यासु यानाचना ढासा त्याजिकल लिसा गब्ले वगो मखो मस्तेको निम्ति थनिया चनेको कोछिना धाइको अथे धावे अर्थ तक थिके मफुनी सुख म्यापी जिजा बाजपी वही मा बौ निमस्ता नाना थकी अथवा नाना वनी आना गुलजायना चने अझ थजागो जन या न्यानिला दिकाछ मागु दुसिया चंगुला क्या भौन पिदेश ननाए आमकन चंगु सर सम्पत्ति फुक्कमिया थने जस आमकन छुए दनल्या थन फुक्क सुविधा दो थने अफ अपि थकाली पिनेको सदाबार लिस थथिया जिया छनी थोहे व्यावसायिक ज्या छिमेको पालन पोषण नप छिमता थुली ग्यंक ग्वालिया त आ छिमता थोहे लजगा कन्न चाहिपछि छन खुसा छिपी वया थो लजगा चोन्या किता ग्वालिया वा मफसा मोतिन जिमता थो ज्या दिका सतया छन मते फत्तले जिमस ढ्याका चने मफेको अवस्था थौकने कथ व जिमी पुर्खाय अनुभव गुठी सोना तोटा थिए आतकला छिम्स सिबे व आसनारान यको हे ग्वालियाना चंगदु वया वे जिम्मा गुठी सोना गुठी दिका थिए छिमिगला छुए भदन ल्या जय मोसा जी सिबे छिम्स हे ठुजी तर थोलजगाय खे जी छिमता थुके मफत छा जी मसिला व आसनारान न हे जग व आसनारान हे जकन गुली नेके भई मस्यो वयन मस्तेस थोलजगास ध्यान बिउ खनमर निथ निम जाथ जेथिया चिउता थो झेगो परम्परा संस्कार संस्कृति कला कौशल आदि इत्यादि भयबिउगो लजगा नंकी मबी त छिया गथिया थिकिया मा देशे जक मखो विदेशे न उतिक हे ग्योनी थने ज्या सेका व पिस गुली बालक जायना चन थपिनी सन्तति मे पिन्था जायावना चन सिसिक कय आम्दानी बारे थने ग्वाली आवा आम्दान न अपवदै थे थिके फु मखो आगथ्या थपिनी न्याना चंगो अले कगा ठकया वगो ज्याखो दिकिन न दिकेको न न्याकेको या दुनिया अन्तर्विरोधे थए तना चन थगो लजगा या पुस्तान्तरण हो निरन्तरता धरापे लागो सोयाचन त्वाल्या मिखा खोबी स्वाल्या हागो सके लोमके कुता याना चन खोबी हिया क्याफगो मखु अले खोबी हुई कि पिन सु खने दुगो मखु नुगले दुने छजो खगो चिल्ला दंक थया छन ग्वाली ग्वाली थदेसे छगो लजगा ननिन अले तनिन पर निर्भरता या झकल पिया वा आत्मनिर्भरता या निम्ति ग्वाली फना अस्तु तो नापाङ्गो बाखको चला